Duh, si bos kan ya. Kon ngurusi empang buru-buru nokon ruko kopi biur. Primen sih. Wayah ya. Kalau ditinggal turu bae kayak mah. Bila aduh muantuk kayak niki. Aduh. Jam talukin tinggal turu bae ke sore ke bos mrene. Ya ampun, dia anak buah siji turu bae. Dudu megawe malah turu bae. Men. Abos. Weh, turu bae. Emang pegawainya seperangkat ta? Lawang empang kon. laku kopi nih jebos buru-buru arep rokokan ruko kopi biur racan. Masuk kopi entek kudu nemburi kan masih wake ta, Min. Wis entek bos. Laku kopi nih. Wis tuku ke. Kopi ini entek mah kargulane ke. Wilayah konon ge bos sing mau Karena tuh. wis tuku langsung gawe ya. Bila iyalah tenang beberes bos. Kemeran tuku. Wila sing bener bae bos. Semene ora kurang teh. Ora cukup semono ga anak kembaliane. Antorogane. Ya wis bos. Wih, kudu pet bos ya. Nok bocah ke. Weh, Ding, ini ke Ding. Kenapa Kang? Tuku kopi. Ini ke. Oke, tokan kopi Roro. Taro ki guna ire ini kono ku parak kok tukune. Kang. Wis mana siki gage ya? Iya. Aji suwe. Weh, lawang tuku kopi kan suwe amat. Endi je? Iya ya, sing tuku kopi kan suwe amat. Muku benasar gen. Siapa sih nelfon gen? Ya, halo. Ya Pak, ada apa Pak? Oh, ntar dulu nih Pak, lagi ngontrol empang nih. Iya ya. Ya ntar ke situ Pak, ya. Yuk. Kang, kopi nih ke. Weh, ditonggoni sing mau kin suwe amat. Ya wis nun ya. Ya Taro ki pire guna ire wis. Padu. Ya wis, mana? Bos, kopi niki sing mau amene tak kian. Iya. Men, wes kita harus sesuai, anak perlu mau ngasih nelfon kak. Wes ngopi dingin. Wih lah buru-buru amat. Wong anak perlu bos iki. Wes ngopi dingin, wes peragat ngopi pegawai nih. Mungkin kita mending harus peragat ya. Lah ya wis beres bos lah. Ya wes, Wis tinggal ya. rumah ya. Kopi sentak segelas pegawai segelas. Pun bos yang marah. Tuh. Wagel ya lah sing bantoni nyok bocah lah. Kan dibocai kan. Woi, Ca. Woi, Ca. Mana sih Kang? Rene ke. Apa Kang? Bantoni ngebersihin ke. Kok ngopi. Rene ke. Upay pira Kang? Weh, kok gampang ngopi. Woi, siya magilman kangon mang sa amin. Dupay mauro. Lalamun kita nergelem mau dibuat, cok lur. Itulah, yuk. Makanya jelak upay ya. Sila. Nau si tupai, borong pulau mah. Ding, bantu nih mang ramen ke beresi sampah ke.
Ya. lupa ya, Mang ya, pragat iki ya. Kowe ra upah majeti omong wis gagi lah. Cek. Oke. Antoni tinggal dipit ngono ya. Arep teleponan dipit. Iya. Kan. Woi, wis pragat ke. Parani Mang sampean yuk. Yuk. Ya. Mang. Mang Samin, Mang Samin. Ngono lah gatke. Apa? Apa? Pragat ke. Oh, spragat. Oke, baik ke. Saya wewang bae ya. Ku ana 4.000 ke. Nuhun Mang ya. Ya, Wis. Mang. Anu tuku es. Selamat lah. Wis lah. Nuhun ya. Sampai di sana. Ini Mang ya. Mana? Weh, topi ini kok dijauh-jauh bae ta. Spragat mah enak turu maning. Duh. Wantuk.